I tai atu te kaiwhakawā matua I ngā kōti taiohi o te motu a kaiwhakawā Andrew Beecroft ki Murupara I te rānei. Ko tāna he nohotahi ki ngā rōpū atawhai o taua rohe ki te whakawhiti kōrero mō ngā taiohi e āwhinatia ana e rātau. E ai ki tā te kaiwhakawā Beecroft I te poipoi atawhai hea tika a tātou tamariki taiohi. I roto I a rātau wawata ko ngā whare kōti mea na kaimahi karuihi. Certainly. I mean, I'm in the business of putting myself out of business, and that's the dream of the youth court, for there to be no youth court. And that's all part of the plan. Mind you, it's been a long time dreaming, but that's the vision that we're aiming toward. Ki ngā tatau kaute e hara I te mea tauhou, ko ngai Māori taiohi, kei te uru ki ngā hinaki maha a te ture. The statistics are pretty sobering. 17% of the youth cohort that I deal with, youth age group are Māori, 49% of those apprehended are Māori, 55% of those charged are Māori, up to 70% of those in youth custody are Māori. I think Māori have always been sort of like around criminal activity, and they've always been sort of like outside of the normal system. The system hasn't really catered for Māori. I roto o ngā whakawaitanga maha kei te whakakotiti I a tātou tamariki mokopuna, tērā ko te wero nui ki ngā rōpū āwhina e hautū ana I ngā mahi. We need to grab what we've got, link in, or take a stock take of who is doing that service delivery, get in touch with them, and then start to create a youth services directory for our community. O te pātai anō, nā te kite I te toko maha atu o a tātou taiohi, tamariki tāne e ngaro atu ana ki ngā whare here here. Arā, ko wai hei mau, hei tūrā nei ki ngā marae, a ngā rā kei te tūmai. Mena hoki pia tātou taiwa tamariki, me rongo tātou pālaua hia, me pēhe ai. Te whakapono anō ko ngā rongoa e ki mihi a kenei, arā kai roto tonu I te hāpori o Murupara. Ko Hinerangi Goodman, mō te kārere.